Ka dorbash nong maulai umshing japung ringkat kaseng samla maulai pulun SSMP kalalet ban ai mensim bat ai jingarap ya ka samla bahun nongrum kabadai ka nong job ha ka jingakop Miss Meghalaya 2024 lalam khmat da orang bash nong maulai umshing japung ba es nyangmi ha ka jingadan lang kinongelam bat khot kaseng samla maulai pulun ka samla bahun kan let ban mi khmat ya ka jalla sha ka jingakop Miss Universe India kabanlong ha Rajasthan Jaipur nadu ka khandai trik menta ubnai bat kabanne artayo la ban kdo baka samla bahun nongrum kalayo ya kana Miss Meghalaya 2024 ha ka jingakop kabalalong ha ka South Trik unailar baladam hapo Clarity Multi-Purpose Hall mau kasyang ha ka diga singi pemerintah ka nyutrik trong benai September ki arjar pesang sokwen bang iyo banyadan lang bagi bahun nongrum ibri nong song jong ka snong molai umsing jupung ang sokwen na kabenta jong i bang susorong na kabenta jong i ba ilek ban sim benta sa ka Miss Universe India kabadi kawi ni kisenjam ka ba ladai poi sa katong inyo ban sim benta sa banya contest ya kanega Miss Universe jong ka partai hi pro koi teng sokmen na kabenta jong i ba sa jet na po Meghalaya ba job ma i ka Miss Meghalaya arjar opsa Henry ka ik pen sodiau yang ipat kalong ba abang iwan ban ai mesim kila kita perdok persnam kibala banyak kun yang ketika benta kebependiau yang i kalong ba habai bahun habang ila persang bentuak jemut na kalian jong ibohun ide sama ibawan na kalong yang kalong sam ka ba kamai ka kaji lani ka jingyo jukot jong yang kesam kimde kibriu na kiba ruspa kiwan na kalong yang langsam kiba kaduna ka yok kon hari walak tak ataru kem semla penduk mesim i ya kun bat ya kani maka ya kun bat ya kani da ka jing shania haladi bat da ka jing IT so boleh try kan ran bai la ban poi sekani ka thom tengi sok men na ka mata jong i ya ka jing skam mesim ka jong i bat wala iwan na kalong yang kalong sam ka beduk ru handai la ban poi sekani ka thong bai yo ban represent ya ka jelam Meghalaya sa ka Miss Universe India kani ka thi na kila sunti ka ba ai mesim lang yang ba ki kun samla dia makin sudut jengkeman buat pengiwan nak kalau ye langsung ke ba dona ke yo kon ngimlak ban poi sekatong isamla bohun ide ita iba ya kun nak jingsania ada dia nak jingsania so boleh try kan ran ila ban poi sekane katong henring saudia ngong iping saudia kendian kawi kalong ba hawa isamla bohun iya ya kane kelenti dan menu-menu bami syahmat ban ai mesim lang i dan menu-menu bami syahmat ban ya kesan lang i ka jenglut kadang kalong ke bahaya kabang so ban kam ai kendiat kalong ba ngilengok ban kalian jong tourism department jong sarkar jela kim sim le ai banyarap ka i hab aduk kenika kelema kamta ka ba insami dan lagi yang Malaysia menta sapu Rajasthan Jaipur na kamta kenika contest ke jong i ngilengok ban kalian ka tourism department kiskap jar-jar kenika menta ngisau lengok ru bagi nawi khmat jongi kisap jar-jar ya kihun banyarap banisnok tilang banyak ai mensim lani banyak senyang lang na ka bentajang bohon dan menu-menu bami syahmat na kalian jong kinomi khmat ka hajing sisa kidai maki banyarap lang yi nomar makan di kepuar bementa kiru kidan bahaya ke benta ke ban ya senyang lang hak ban kentiu ya ki parsamla kalong le no na ka benta kan di kejing ya leti kejong i lada ka dantang bukan di kejing eng syak penduk mesia berekum kesang samla mapulun imlak bacu i no ila jong ki samla jong kesnong ni trai na ka benta samla na ka benta ka bahag miat ki samla ni yo i baki samla jong i ki trai sitom hagi benta ka pher ni ju kuloi ban snok ting ni ju kuloi ban ya rap ya banyarap hawadan kelak kunting so keman ban kalian ka kenhun ni yo banyarap ya samla bahun bang ikran skam ba kani kejing ya kenduk jong i kani ka halika sengi ka pemerintah so be mi na ka jela ka jong i kalau kejing ai mesim i kejing ai mesim yang kesam kalau burom yang senang ketawa burom ya ka jela hi peroi ya ka jait beri ka jong i henry ngak kerpat ngong ba sesisian ya kitu kiriu dan mesim na kalian ka sang sama pulun ya kiriu dan mesim kiba dan ka mesim banyarap kila ban kontak ya kasang sama pulun lani ya directly saya i samla bohun da ka ba kila banyarap financially nama ka jinglut jong i kan long ka bahep hang ti kila selek sitam dalam ka jong ka yang kesam ban beri ka expenditure ni kerpat ya ki para nak song snong ni kerpat ya ki pa jong ka jela ban ya simlang ya kalat kelenti ban ya senyang lang lau de berit ne kalau la ka de ka bakrau aba ki rap nduk musim katahi ka de ka jong ka na ka menta ai bohun kaburam kadi ke jela kaburam kadi ke yang kesam ni kermen skam bai bahun impoi sa thong jong jing jom
bat nakaliang sang pulun ngida angnut baka jingle jong samla bohon ban shim menta sakani ka Miss Universe India in showcase ru ya ke tradition ya gini ki traditional dress ki jongi traditional culture ki jongi baka ri po partai kintim bai samla bohon iwan nak jait benriu nak jait benriu nyotrat nak jait benriu si jantia bang ikermens kan bai bohon in la ban showcase kum ya kita ki benta iban penerus pa ya jait benriu jongi iban penang ipin itu susu ya jait benriu jongi takani kadai kaliang nakaliang tak sang sama pulun kada apil kada kerpat kena ya ki para nok sang snong bal ya ki pai ba jong jala bakinnya snok tilang bal ya ai kijing kersan om dei ban sia wo dong wo nia lembaga social media kani kepor ka ba kumbak kelakran di samla bohon kadi kepor ke banginya teli balada dan kijing teli ngila banwara ya kijing kela kai kijing kela kadi tang kijing snok ti balada kalau hang no lentiru kadi bitang nak kijing teli po ka jai jongi kani kijing request nakaliang sang sama pulun ngikat pak ya sisien ya ke sorkar jela ya ke tourism department ya kinong mikmat jongi banyak wan sakman banyak snok ti banyak raplang pada samla bohon namaki wan nakalongi yang longsam ang kibaga kamai kaji kumbaga ladap ong mene dengan kerpak yang sisi ni ki bakin perkat janai bahaya kene kam namar bala dagat ngiru banda kaliang sama pulun ro ngimla ba chusong klikti hari lada kiwan ka yung sam ko ba kambiang yangi kampan sting takani ka de jeng kerpak na kaliang ka jongi na ka benta ki pai ba jong jela kumjuru na ka benta ka jingkit bok ya samla bohon ba in poi ka thong jong jeng jom ba ka jing ai mesti ru ya ki samla ki badan ya ka ni ka benta ha ka ban ha ki balong interest ka ni ka benta ki badan sap ka ni ka benta kinshim interest bahaya kani bagi samla bohon ni la le si la balong iwe na ki ban guide dan tiru ya ki takani ka de jeng kerpak na kaliang jong sang samla pulun ki baro kakateng jonga di bahon nongrum atundrius nam kata bal basong masah maulai umshing unjapung ngadai angala ngishen ngadang supenda be ka masters ha ka philosophy na ka Northeastern Hills University ni kong ni sharp ngaso ban ai mu e blay try kan nong bunong thau bal ai kani kalat klenti bangan yo ban mit khmat ye ka Meghalaya ba an ngaso ngu e ya kiseng samla maulai kulun lam bat kiseng samla jo ka mola imshing injopong ki balawan hakadingsi ban I si nenga namal balasyangan ni na kanika state jonga bangan lecture Rajasthan Jaipur nang bangan represent ni ka Meghalaya ha ka Miss Universe India kindia chpang ga jingya lenti jonga hakanika rensan ka bangi on na tin phareng pageantry kadai ba ngasdang na do ar po an ngasdang ningkong ni shabdo ya ka Miss Meghalaya hi but hakani ka jinga leti nga shem ba katnu ki jinga lada piwan na kalongi ka buduna tamba kata ka klem la penret ni sin nga ngaya nga to saplang klem dan kanu ka jiwe jingwa han sin nga kthong ya kani ka Miss Meghalaya ka nam jo ka Miss Meghalaya na do 8000 po ar hadu 8000 pulang bad menta 8000 sa ngoyo ikani ka nam ka bangadeng ta bad ru nga kwa ya pi barokhat ba ngan long kum inuksa na banta barokhat ki bregi ba pet kanang mapir pinum don kata ka jing shapting la don kanu ka jing kabaya thanenti pinishim ya kani kanuksa hakata ka rukam ba phiru ka ba phika ba le ha ba pinukam ya kasam lawan pinukam ya kaman ka por ringkat ka jing ringkat jong blade ra Terpan ya barokhat ki ba pet menta khamtam ki nong Meghalaya ki khasi ki jantia la ki garo ki ba pet menta ba kini ai man sim lang nga Bangladesh represent ki Meghalaya ketiat ngan keren Japang ga jingya kawang kti ka bangi ong da ka phareng criticism ka bangi should yo bet manum de tamanga hanre barokhat ki shame ka ta ka jingem ba ha ba pi ino ki bayak ki sngo ba phineker shan lang klam dan kanu ka jing kawang kti na ka jing iben na kanu ka diang namar ladang iwan lang teli ka we ni la bani kuni kanu ka jing ne pathai ti tangkatahi ngamo ben ong ye pi ba ka jing kersan ka jing duai but kajing sung kajing kersan na kaliang zopi ka ba hakata kaliang bangan lahi bangan dile bangan yo ay kani ka pangsiat ka Miss Universe India but ru waju don kata kan simba ni de ki ba red baryang ni mlale ni lahi balai kandiat ki kentil ki ba sungu jong ki ba phipa sangala ni ba phi ai ha ki comment section kila ban I si nga shika de tangga tahi ka bangapan payo pi barokhan hoy kiu ngila man le be ken wan ra ek ground so Miss Universe India ko bless you